Yenko na yenhwe Adom Trotro usu wo Ablekuma na yenhwe de ne ekoso usu ti yenka mientio Adom Trotro ene twegum ewo Ablekuma bebi a migine eye Pentecost Junction se wo bepie mu ewo ha efri eye bayard ede ba Ablekuma no traffic light eno esisi wa white ya hu se ewo hoi atintin gram ye esisi wo no efi ho benina no traffic light ahodoe enye ejuma na de esimachie yi amuhu yi eno nso eka ho bia sese no enye ejuma eno nso ebu ede ato ho no he ena mo hwe no traffic light ni na ewo ho a ebu no ebu ye omanfo ekire se enye ne ana traffic light yi eda so ehangi ho a obia enye ho hwe no ye ne omanfo a wo mo etimpatem ho bi edi nkomo ede afa traffic light a enye ejuma asan ebua ne kon esisi from yi and cry me am say my work have for over 21 years yatena kromo ache na traffic light e ba ye ebra omoya kwan fiti banyard ekosi pokuase ya moya kwan no ne kwasem se mo traffic light we ama echi some de beka ho na nkosku nkola ka no bo nkola wa na moto seku nkola no de beka ho a ebo ama ekoska kama ba enfemi ensani a ade we buto ho no ne kwasem se ade ha bebre aba free sro ebesi farm junction eba nyina ni nyina anya adwuma we ebu yen na minim authorities ete omoye ho adwuma say highway say urban roads me ntimi nkire say assemblyman say MP yentimi nkire ada ho so many years na da ho besi ne na anya no nkwa so otwa kwan fiti banyard ebesi pokuase a kwan we so street light bako say anya adwuma wom enti aya ade hia aya ade ehu edu na dwo a cars we otwa soro ha akosoro etimi mu ni tofom ku ni bebre esi better traffic nya dwuma sachi a ebeto wo soro man ha be slow down ba na mesa ni nyina ebu da ho a anya dwenti ama edo ha no ye na ebre amanfo ye eti produce ma say na me kasa mimi matena for 21 years how are you hu kwan we so bebrebe ento mo mo dia ma hwe so metimi ayesa traffic light we hu adwuma dia ma ye mesram se aban ya aban nim so no tie amanfo no kasa ye otie ento mo mo ho mo dia se won ma ba ye sa adwuma dia ama ye ye besram o hwe baby a traffic light ne komu esensen form na ehu pa se ko ba ne se o manfo a wo mo eton ade kra e wase no se ko waya na eche se eba beba o manfo a wo mo eti woi eso na wan hwe a sebe ankofa atorenchen bi amfama Adom Trotro ene twegum efri Ablekuma Pentecost Junction ene me na medi mate e wo hyenim se hyen no eye ma mate no eje su se awe